ga botse be ke naganneng ge ke šala ke tšhitela mantwa ka lulu mara no man hey ke dirile phošo e kgolo kudu tshwanetse ke no lokiša dilo le mantwa e re ke mo romele text message gore re kopane kua parkeng tomorrow Lulu, ga botse o nšhetse morago kere o nyaka eng mo? O se ka nyaka go ntena wena. Ke mang a rileng go go šhetse morago? Lulu, ke gore ga o je ke dihlong mara ka dilo tse o ntirile go tsona. Ke ja ke ditlhong tša selomang. O se nyaka go nšišimiša wena Mantwa. E be ke go tshepa kere o mogotsi wa ka wa nnete. Gane o no ba phiri ka re ga letlalo la nku. Mantwa o se ke wa nroga please. Ga ke na matla go lwa le wena. Matla ke na go lona no ke matla go a šomišang go thupa pelo ya ola maja. Le go swaba ga o swabe. O na le pelo e mpe ngwana tena. A ke rona na le pelo ye botse ebile o soft. That's why re go tšeela monna sese. Lulu, o ska ntena. Ke tla go betha ka mpama wa swaba. Mara maja bothata bja go ke ene mona. ka mogano bolela ka eng monna jaaka je ke re seileng ka kwa rabija le ile kae mona eish monna ka mo ke dijile ka phošo mane ke se re ke tlala ga kudu maja lo jo le yana ka tsone na jo mona nga se re ke seile jaaka ka ra botlo wena wa jawala sorry a choosing ka tlhokisa dijo tša gago ntle le go gopela hle ka mo monna o nagana gore manta ka tla ntshwarela ka morago ga go mo tšhithela ka lulu ke jo re khonang ja jo nana bela ke baka jaaka jaaka wena o mpotsa ka re girlfriend jao Wa tseba ke kgweditse text message go tswa go Maja mara nka se bala. U fanele u vulavula na yena u ta n'wi ignora ku fika kwini. Ke tlo bolela le yena ge ke le ready emotionally. Na swi twisisa. Mantwa a hi sunguli ku sweka se ku va late. eish gape ebile ke bošego manta sa ba reply text yaka gomme thomore ga ke wa kwa radio CaliToonz ko fetela roomong ya gagwe eish gape ke swere ke tlalang ka se kwa radio CaliToonz ke sa ja selo e re ke go ja borotho jula jwa ka mo ke tla boa ke mo kgopela tshwarelo ga ke boa monna se mo nyaka mofuru go so monna Maja, gape re ne re a šoma monna. se mo gape le rata dilo wang kwa o bereka kae wena Nna, ga ke tlo ke tlhaloša mo go wena. ke tsebile gore ga o ne mmereko wa selemo o ka se ropalela ke basadi wa tle ba kgona mmereko ga go kgonege Ga ke jo le ka gore ke na le mošomo o montši kudu. Nna ena Maja, ga ke na taba le gore o naganang ka nna. ke a tseba gore o ne bolela se gore o file beta Maja, ga nke bo o tseba gore ke tiang ka nako ya ke ge wena o le bizu ke timišana le banenyana o bo ka se bolela dilo tšo di bolelago gane bjale. se mtlogela go nratela dilo hle na sona ke kwa complexing go nyaka thakana le mosadi wa ka wa letoro badimo ba bommele bo babe go bolela le nthuse ke thakana le mosadi wa ka wa letoro kwa complex nas gane le wena o nyaka mmereko mo radio CaliToonz Aowa, gane wa botšiša. ke rile ka re ge ke tsena kwa lebating ba mpotsa gore ke tle ka mokhe ke tla hwetša motho e leng gore o tlo ng interview Okay, gona lefelong le le right. se mogane ke wena e leng gore o tlo ng interview Ya, ke nna, gane go na le bothata. se monna ke no kgopela gore o ntshwarele ka dilo ka moka tše mpe tše ke go dirile go tsona Hao, Maja, gane ga botsona o bolela ka eng? monna mmereko ke a o hloka a ke nyake go tlo palelwa ke go hwetša mmereko ka lebaka la diphošo tše ke go diretše go tsona Wena o se ka tshwenyega, a re no dira se re se tletšego mo. ke tsebile gore ke tlo o khumana mo Sorry abuti. O bolela ka eng? a ba ra fetša taba tša borena so ke decidile gore ke teng moo ke teng kgone go bona beape Eish. Gane o nyaka eng mo go nna? se se bona na wena o nthakgaje so ne ke re e ka ba bja nna le wena re ka thoma go tsebananyana Gane wa ile na bashimane ba ka kwa campuseng le nagana gore le ka ratana le mosetsana wo mongwe le kopanago le yena. no se ka ntshwantšha le batho bao nna ke motho o mošapo mona a ke tsanga ka ba le girlfriend ebile
gopela re omphe re number jamo. mpotsa gore o motho wa mohutamang. nna ke straight talker ene ke rata batho. Hehe, bjale ke a bona gore wa phela le di-girlfriend tše dintši a ke re wena gore o rata batho. Eish, wa bona jwale nna ke gana tsona tše go interview ke motho e leng gore ke a mo tseba. bjale mpotse mo di-weakness tša gago ke dife? ga ke tsebe go tsoga furogo so ge le ka mpha mošomo ke tlo phela ke le late a ke nyake go go botsa maka ke nyaka o tsebe dilo tse e leng gore o sentse o di expecte ka nna. ke leboga nnete ya gago. bjale mpotse mo wa re tshwanetse re hire wena? le swanetse le nthwale ka gobane ke nyaka mošomo nkabe ke sa o nyake nkabe ke se moki. maja ga ona mekgwa monna ke gore pala le ke go ikokobetša gannyanenyana. Sam nna a sena batho ba bolelago maaka gore ba hwetse mošomo. okay go bontšha gore mošomo o ke go swanetše go gopela gore o bolelele se sengwe le se sengwe se se tla ka kgopolong ya gago bjalo ka presentara. tebela betheletši ba CaliToonz wa bolelago mo ke ena maja ka sebele tšatšing le le gone re tla be re a tlhahla taba ya go ba le dikgarebe tše pedi ka nako e tee goba ona masogana mabedi ka nako e tee. ke nyaka go tseba gore a na lena batheletši ka mokana ba CaliToonz le bona e le kakanyo e botse goba le batho ba babedi ka nako e tee na? eish gape ke gale ke romela ola maja di-text messages mara ga a responde nna ke tla ba ka ekua rumong ya gae ka o bolela le ena ka sebele. hei e re ke no tsamaya gore ke kgone go mmona re lokiše taba tše tša relationship ya rena. maja ke leboga go o bile honest wa bampontšha le gore o na le talent. re tla go tsebiša ka SMS ge e le gore mošomo kwa gago re lebogile nako ya gago. Ranzo, ke dumetse go kopana le maja kwa parkeng gona jwale e re ke tsamaye a ke nyake go ba late. moske maja motho a dutšeng kwa phakeng e re ke nabe ke ye go yena. lulu o nyaka eng mo ke a go rapela ke a gopela gore o tloge mo ka lebelo a ke nyake gore manto a tla go hwetša o le mo. maja ga o nako ke yang go fitlhelela o bolela le nna.